Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu laba esibabona-ke esithombeni ithandani lezi, igama lalo wesilisa okuyilona gama esinalo njengamanje, igama lakhe umfana Ngwenya. Lensizwa-ke bafethu-ke ithenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi-ke ishare ipost njengoba sibona nansi-ke iposte eyona nowesifazane yasibhala-ke laphana-ke caption ebhala ukuthi they may judge me but you and me know that the truth, you ruined us. As I posted everything on app, it will prove that. Rest in peace to is. Ngicabanga ukuthi-ke uthi rest in peace to us. I promised you till death do us apart. After I fought for your life, will forever love you. Amokhashwa. So into-ke eyenzile-ke lensizwa ibe futhi-ke siphinda-ke iposta lo owesifazane-ke isimbulala eseleli phansi, isimbulala nje kabuhlungu impela-ke, ikhuluma eceleni kwi-background, ikhuluma isisuthu-ke, kodwa-ke kuyacaca ukuthi lo wesifazane lensizwa le uyiphule umoya. So ingane zakwethu angeze ukuyifaka-ke le video la ku-YouTube. Abanye benu bayazi ukuthi-ke mangiphethe amavideo afana nalawa, abantu-ke ngeke ngibasendele ku-WhatsApp number ngizowufaka lapha kwi-description mawufuna ukuthi-ke uzibonele le video. Kubonakala engathi-ke siyanda isihlava sokuthi-ke abesilisa baposte amavideo la besuke sebebulala khona-ke abantu besifazane-ke abasuke bethandana nabo. Nalensizwa-ke yenze lesi-ke esenziwa uLawrence ngonyaka odlule la aposta khona-ke ivideo ebulala owesifazane, waphinde futhi waposta-ke futhi enye ivideo la echaza khona ukuthi-ke why embulela. Abantu-ke abahambisananga nalokho bambona nje egwala, abantu bebuza ukuthi why engamyekanga kunokuthi-ke agcine esebulala-ke lo sifazane. uLawrence-ke waphetha ngokuthi-ke naye agcine-ke ezibulala. Umfana Ngwenya-ke lo akwaziwa ukuthi-ke yena ngabe uphelele kuphi, kodwa nje okusatrenda njengamanje iyona-ke ivideo la asuke ebulala khona owesifazane. Like ivideo, subscribe, uphinde ucommente ku-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Mawufuna ivideo ukhona uWhatsApp number wami lapha kwi-description. Sikwi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.